Nas čekamo na rez, završila se kargo operacija, ali zbog udara vjetra moramo da stojimo zavezani. Gledajte kako je more, znači baš se pogoršava vjetar. Da li ovdje imamo sad da vidimo za sad tako da je kancelirano do šutro ujutro. Šutro ujutro se provjerava da li će biti bolje vrijeme ili lošije i onda ko Bog dao se slučaju šutro popodne partimo, eventualno šutro ujutro. Evo nam nova ruta. Kuda ćemo ići? Znači 11. podna, gledajte ovo sad. 12. podna. 13. podna, gledajte ovo kuda ćemo proći. Baš je da nas tuče more, baš fino. 14. podna. 15. podna. 16. podna. 17. tek prolazak nevremena, znači imat ćemo od 13. do 16. 3 dana će da nas more tuče. Gledajte kako ovo, vidite ovo crveno, to su tajfuni, a ovo je pogoda, vidimo, tada su nam promenili rutu, znači idemo malo južnije, onda je duže putovanje. Dolazak je 21. u ponoć. Evo nas, znači sad se odvezujemo, pilot je već na brod i partenca, napokon lijepo vrijeme. Pozdrav Kanado, pozdrav Vi Hefen Head. Nakrcani smo dobro, vidjeli ste kakav je forecast, kako nas vrijeme očekuje, idemo malo južnije, tako da nas izvalja, znači ići će ovaj serijal i još jedan možda kraći odjavni, tako da gledamo se, idemo malo južnije, znači vidite kako nas je tamo špaga stegla, sad će da je opušte. Vesko ovo ne odgovara jer on je bio 12 do 4 u gvardiju, pa ga sad zovu mimo gvardije, možda bude budan pa poslije opet u gvardiju. A vidite kako je vrijeme, znači do prije 2 dana je bilo kastig, sinoć je bilo veliki vjetar pa nismo partili, ali dobro je, bolje u normalnu uru. Sad imamo 3,5 sata unaprijed da gurnemo. Pozdrav veliki iz Kanade za sve pratioce. Evo danas i narednih par dana sve ovako će biti vrijeme, prskanje i sprejanje po palubi. Nego sreća pa smo porinuti pa nemamo mnogo valjanja. Znači naredna od 13. do 18. narednih 5 dana ovako. Grdne se ne može šetati. Vidite, s bande nas prska. Sinoć pa smo prebacili na tešku naftu zbog lošeg goriva. Evo gledajte šta se događa. Sve usrano. Znači kompletan ovaj sludge port ode od gliboštine. Separator ispira normalno, ali loše gorivo, a moramo svako 4 sata otvara separator da čistimo. Evo ovdje, znači slađa kako god ćete, pa gledajte ovo. Loše gorivo, evo, i imamo gvardije po moru. Najgori vid koji može da nas trefi sad po moru, znači gvardije, evo i slađ. Slađ ide u slađ tank, sve ovo je bilo zapušeno pa su otvarali i čistili. Užas nad užasom. Što je ovo moj Hrvoje? Sranje sa gorivom, a? Ovo će se mora svako 4 sata otvarati. Sad ovo da otpušimo i to je to. Užas živi, evo šta nas je strefilo radi loše goriva i onda gvardije. Šta ćete, što se mora, 7 dana gvardije sad do dolaska. I još nevrijeme ljulja, kastig vaš.
isto pravi kastik, još se mora micati ovaj sludge drenažni ventil, pa da i to očistimo jer se lijepi i sve je zapušeno. I to je dio broda i pomorskog života kada mi je loše gorivo. Evo da vidite kako nam more dolazi na palubu. Gledajte ovo. Na most trenutno. Kako ga digne. I onda grna. Ne može se šetati. Samo da snimim ovo malo. Znači imamo sad blagi pitching. A koliko milja mi idemo sad? 11,5. Boga mi dobra brzina na ovo vrijeme. Je. A zavalja fino na momente. Da. Dolje je makina mend, imamo problem sa separatorom. Ali kapo je tuka. Sad ću ti reći gdje je kad završi snimanje. A kreten kaže mu imaš loše gorivo, što si stavio 2,5 kubika na sat da ti čisti, a potrošnja ti je 32 tone, znači 1,5. Stavi 1,7. Gdje je problem? Da ti manje gorivo ide, da ti manje baca sludge. I stavi ga na pure. A kao da. I dok ja nisam došao bio da mu to kažem, znaš ako je kazao Karlo? S 2,7 na 2,5 stavi. A šta ti znači 600 litara manje? Znači, da sam izludio, brate mini. Nećete da ja ići otvarati separator svako 2 sata. Eno ga, Karlo je otvorio cijelu liniju, je zaštopalo. Evo imamo gvardiju, znači ova glupa dosadna gvardija po moru. Radi ovog odvratnog smeća od goriva, znači ovo gorivo što je dozvoljeno do 3,5% sumpora kad imate skraber, znači da nemamo ovo smeće od skrabera, vozili bi na gorivo low sulfur do 0,5% sumpora i ne bismo imali ovako smeće od sludge u separatoru. A evo sad još čistimo separator. Kad se očisti, onda će se pustiti u pogon, smanjit će se feed, pojačit će se flešanje na svako pola sata i flow, znači da se smanji na minimum malo iznad toga da puni servis tank i onda da manualno gledamo dalje sludge u drenažu, da li ga je zaglibao, nije ako ga je zaglibao, opet ga možemo zostaviti i očistiti, tako sve do dolaska. Eto, šta da se radi, neke pute dio pomorstva i ovo obuhvatan, znači ne može biti svaki put med i mlijeko. Ali eto šta da se radi, čisto da znate. Pozdrav iz kontrolne sobe na putu i od Kanade do Engleske. Znači danas je 13. večer, danas se slavi srpska nova godina. Nazdravlje svima, jutro ujutro i Vasiljevdan ko slavi i slavu i novu godinu. Pozdrav za sve sa Atlantika. Evo nas, da vidite gdje se nalazimo. Znači malo sjevernije od Azora, prošli smo. Ova zelena linija to je ulazak u Eka zonu. Vidite kako je vrijeme.
Izaćemo vanka da snimimo. I dalje valja, ali ne toliko jako. Lijepo je vrijeme vanka, nekih 14 stepeni. Evo. I dalje ne može se šetati, to je malo grdno. Trenirat ću danas full day. Ovo je predposljednji serijal, kiša je danas. Ovaj serijal je još za par dana odjavni za ovaj ugovor. Danas je safety day. Pozdrav za sve pratioce. Safety day, samo 4 sata, subota, radi se i onda uživanje. Ide kako je vrijeme. Vrijeme je neko tmurno, ali meni ne smeta. Znači na krilo mosta. Sve okolo sivo. Dobar dan poštovani gledaoci, dobrodošli na još jedno redovno izdanje serijala o pomorstvu koji, evo, hvala Bogu, državamo u redovnom roku. Nadam se da vas nalazimo u dobrom raspoloženju i još boljem zdravlju, pa da, evo, krenemo sa serijalom. U uvodnom dijelu videa vidjeli ste ukrcaj u Kanadu, snijega malo i kuda danas plovimo. Danas sam snimio, znači, poziciju, a snimio sam također i problem sa separatorom što smo imali. Imali smo, stao nam je separator radi lošeg goriva, a onda kad smo ga otvorili, overhulirali, našli smo jednu brtvu iskrivljenu, što je jedan prošli treći makine to slabo odradio i nisu mogli da ga sastavimo nazad jer nemamo rezervnu brtvu, pa smo upalili drugi separator, a do tad smo imali, znači, ispraznili smo i promijenili smo, znači, dva gore. Imali smo jedno gorivo iz Amsterdama koje je dugo stajalo kod nas u jedan tank, to se nije koristilo i to loše gorivo nam je, znači, prouzrokovalo breakdown od separatora. Napunilo je puno slađe, kao što ste vidjeli kako je Hrvoje to čistio. Imali smo gvardije 4 dana, dokle se to nije normalizovalo. Sad idemo na jedan separator, dolazimo u fauli i imat ćemo doći će nam inspektor na brod, pa će nam donijeti te dva servis kita, overhauling kita, to jest te o-ringove, tako da ćemo da imamo dva fuel separatora. Uobičajena procedura, nije ovo kao na kontejnera da imate vi 3 fuel oil separatora, nego imate 2, nažalost, pa ako vam jedan stane, onda ste već na minimum, morate imati drugi na stand-by. Mi sad nemamo, pa sad pratimo, sad smo, znači, opet na UMS. To je za sad tako. U fauli nam je potvrđen bunker 800 tona, znači, fuela i 200 tona dizela. To je prva stvar. Druga stvar, smjena nam je potvrđena. Evo, danas sam vidio Alex, što mene mijenja, on 21. popodne slijeće u London. Trebamo 2 sata do Southamptona. Znači, oni su 22. ujutro na brod. Mi dolazimo 21. neđe iza ponoća. Po sadašnjem vremenu, jer more nas je dosta usporilo. Vidjeli ste na moje live-ove koje sam držao na TikToku i na YouTube-u, kako nas vesla more, znači idemo iza tog tajfuna. Vidjeli ste tamo i Boso program koji nam je dao rutu, pa idemo sve iza nevremena, pa je ovo efekat taj od nevremena koji ostao, pa nas bača sa strane, dovoljno da vas probudi, budi vas, znači, po noći kad spavate u veliki krevet na šufadin, tu i tamo. Ovaj šufadin nije toliko prekladan, da je malo veći, kap ima jako dobar šufadin kao ugaonu, pa može spavati u fino, a ovdje spavate zgrčani, povijeni, pa ono nije baš prikladno, jest jednu noć, ali kad spavate više noći nije prikladno. Uglavnom, stižemo 21. iza ponoća, bit ćemo na sidrište tih nekih 24 sata i u 2,5 je pilot, 22. ujutro za sad, iza nekog Torm Kristina broda mi idemo unutra. To se može pomjeriti normalno par sati, pola dana, ali to je tu. Uglavnom, 22. se ulazi unutra, kreće iskrcaj tereta koji će trajati 36 sati prema najavi. Možda bude bilo malo duže, možda kraće. To je prva stvar. Imamo bunker, rekao sam, fuela i dizela. Imamo nešto dijelova, imamo crew change, potvrđena je smjena, 4 čovjeka dolaze, znači dolazi treći palube. Pošto ovdje imamo 2 druga palube, jednog trećeg, znači treći palube dolazi da zamijeni Veska, a u stvari drugi palube odavde
drugi Filipinac koji je samo brzo, on će da uleti na Veskovo mjesto, i onda će imati znači, 2 treća, to će da se popuni. Idemo doma ja, Vesko, ide pumpman kući i ide kući električar. Tako su stavili. 4 je on, 4 off. Third general ostaje još jedan round. Tako je za sad, znači kako će biti. Rekao sam znači, za gvardiju, oko separata, to smo znači, već vidjeli. Radimo trebovanje rezervnih dijelova. Dobili smo od inspektora da se rade osnovni dijelovi koji trebaju da se rade i doći će klas surveyor na brod, neko iz third partija da prisustvuje, ne znam nija, nešto je oko klase, radi se neki dio gdje mora da bude prisutna klasa, sad koji dio ne znam, i dalje u makiju nema ništa, možda nešto gore na palubu. Tako da ćemo, inspektor će biti s nama pa će se iskrcati vjerovatno sa mnom. Ja očekujem 23. kući, popodne. Filip je znači letio, kad smo kod Filipa, on je letio u 22 uveče, 22 sati 30 minuta letio uveče iz Londona za Istanbul. Istanbul, Podgorica, ujutro istanbulskim podgoričkim prvim je sletio. Ja se nadam da će biti tako i meni isti let, znači 23. popodne odavde, treba nam 2 sata, znači od Faulija do Londona. I onda tamo malo da se prošulja po aerodromu i u istanbulski aerodrom normalno standardno ujutro i da sletimo ujutro, znači u subotu. Idući ako Bog da, za 7 dana bi trebao biti kući, ako dođemo živi i zdravi, normalno nikad ne znamo, hoćemo i biti šutra živi i zdravi, a kamoli za 7 dana kakva su današnja vremena. Šta sam još htio da kažem? Imam da kažem jednu stvar, ovdje malo više stvari da kažem. Samo da vidim. Imao sam i neka glupa pitanja, ali nećemo ih mnogo raditi. Kad smo kod Filipa, on je još na oporavak, kaže da ga malo počelo boljeti. Opet to da mu je valjda sašao taj kamen između bubrege i bešike, pa da je blizu izlaska, pa treba još da to ispiša. Pa nadam se brzom oporavku. Hajde ako Bog da vidit ću se s njim i kući. Pa da vidim kako ide tu uživo. On još znači uglavnom je na bolovanje i čeka da to odradi, pa kad odradi onda će da vide šta će biti. Sad, koristim priliku da čestitam jednome kolegi ukrca na brod, on ide još jutra na brod, 18. se ukrcava. To je jedan dobar momak, Nikola, ja ga zovem Milković, zna o kome je riječ, da je prvi put kao dekadet, nego šta je specifično za njega. On nije imao neko znanje engleskog jezika, ni neko veliko predznanje, ali imao je upornost. Toliko sam ja mogao da vidim. I bio je toliko uporan i traži je, i evo, znači, od ljetos je on traži, baš da se ukrca, i evo sad upravo, znači, našoj firmu, ide na jednu firmu kontejnersku, neka mu je srećan put, mirno more, pamet u glavu, znači, kolega, kad dođeš, nema trčanja po brodu, osim ako ti život nije ugrožen, nama malo valja, pa mi ovaj gimbal opet ide gore dalje, valjda ste na to navikli, izvinjavam se. Znači on leti šutra istanbulskim ujutro i onda će da čeka preko 12 sati na aerodrom da bi išao za Singapur. Ukrcava se znači u Singapur, to je jedna velika luka, oni su tamo unapređeni dosta po mnogim pitanjima. Velika luka stvar, ja sam pričao da Singapur nikad nisam volio, to je grad, država, ali su po mnogim standardima ispred mnogih zemalja u svijet. A što hoću da kažem, šta je specifično? Let preko 12 sati. Ja sam odmah kazao, to mu nije rekla agencija, ali evo da znate odmah za vas u buduće, kogu bude tako letio kad bude očekao preko 12 sati, ako vam je isti avio prevoznik, a njemu je u ovom slučaju jeste, znači Turkish Airlines, on ide s onim istanbulskim kojim ja budem sletio ujutro, taj odmah ide u 10 do 9 nazad za Istanbul. On će tamo da sleti u 11.30 na Istanbul i u 10 do 1 mu je let ujutro sljedeći dan za Singapur. On ima pravo da ode na Turkish Information Desk i da traži da mu Turkish Airlines obezbijedi smještaj ili lounge. Znači u ovom slučaju kad imate preko 12 sati čekanja na aerodromu, na primjer ja to nisam znao, ja kad prvi put kad sam išao za drugog makine, ja sam upravo čekao isti takav let sa imao, znači poslali su mi jutarnjim istanbulskim, pa sam džonio oko budala, hodao po aerodromu, nisam ni znao. Drugi put isto tako sam letio, isto nisam znao. Bio sam tad na kontejnera, niko me nije ni informisao. Tek sam saznao par godina kasnije. Znači, šta je fora? On u ovom slučaju ima da čeka preko 12 sati da čeka na aerodrom.
on ode na Turkish, kad se iskrca, ide na connection flight i na prvi Turkish info pult, prije nego pređe pasošku kontrolu, traži da mu se obezbijedi neki smještaj ili šta da radi jer mu je mnogo vremena da čeka. Onda mu Turkish Airlines ili da hotel, izvedu ga van aerodroma, ili mu daju smještaj hotel, a obično to bude lounge. Daju mu lounge, u lounge imate da odmorite, jako i lijepo imate, to je svjetski aerodrom, onaj tamo istanbulski, jako dobar meni, jako poznat. Tako da će imati da odmori, imat će i free meal i sve živo, ako bude znao iskoristiti. Ako ne bude znao iskoristiti, znači da hoda ako glava kučka po aerodromu kao što sam i ja hodao bez znanja. Eto Nikola, pa iskoristi. Znači mirno mora ti bude uči od prvog dana, nemoj da naglo pregoriš, da tražiš sad naglo da učiš sve, da se misliš kako ćeš da učiš. Evo i na mom kanalu je bilo ljudi koji su imali, opet je teško to reći, bilo je na mom kanalu gledalca koji su pitali, sin mu je zapao u tešku ekipu, šta ti ja znam, pa ne može da uči, misli da nikad ništa neće naučiti. Brod je specifična sredina, ne znaš ko se tamo strefiti, uglavnom on ide sam s naših prostora, to je u jednu ruku dobro, u jednu ruku je loše. Zašto je loše, mu nema ko ništa pokazati, a opet stranci, ako imate i kod stranaca dobrih ljudi, mogu mu pokazati, tako da je sve to individualno, opet kažem, teško je dok se ne dođe na brod, dok se ne snimi stanje. Uglavnom brod je kontejner star 2 godine, tako da neće biti velike rabote osim održavanja. I poslije da mu je miks, što je meni najbolje, bolje mu je da nema mnogo naših nego da je s našima previše. To je neko moje mišljenje. Znači pomalo Milkoviću, izdrži i to je to. Srećan ti put i mirno more, pa piši kad se iskrcaš, znam, mi se čujemo redovno. Tako da, srećan put i nadam se da će biti dobro i mirno more i miran ugovor. Da vidimo ovdje, imam znači, par pitanja ćemo odraditi, pa ostavit ćemo, znači ja ću sad odradim ovaj serijal i odradit ću serijal sljedeći, samo da vidim. Znači sljedeći serijal će ići 22. ću da zakačim, a snimit ću ga 21. To će biti odjavni serijal sa ovog broda za ovaj ugovor. Pa da napravim neki mali rezime, pa da vidimo. Kaže jedan ovdje, dragi Mario, svako ti dobro, ovo ti pričam kao kapo pred penziju. Naš je posao potplaćen i niko to ne razumije osim nas koji smo proveli život na limu. Odradi 2 kupatila mjesečno i bit ćeš u istim parama. I opet ja sam pričao o ovim stvarima, ja se donekle mogu složiti s ovim, donekle ne mogu. Tako sam naučen da radim, ne da derem kao konj, normalno, prema situaciji, ali hoću da rečem hoću da kažem da u pravu je za mnoge stvari ovaj čovjek, ali opet ja sam naučen drugačije malo, ali treba balansirati. Opet, zavisnosti od situacije. Ne znate s kim ćete ploviti. Neke put na brod možete drati ka govedo, da derete, da vam to niko ni ne napiše. Naprimjer, vi možete drati, popraviti sve živo, odraditi, a ako ne dobijete unapređenje, vama to ne pije vodu. Papir jedan običan trpi sve. A možete ne raditi ništa, da budete sa dobrim ljudima i da vas opet, naprimjer, ako ste ljenčuga vam napišu napređenje i vi ćete biti. Jer te rekomendacije dosta utiču, ja sam to pričao u prošlom serijalu kad me Goran pitao, sve je to individualno, znači papir uglavnom trpi sve. Tako da morate snimiti dobro situaciju. Ovaj Nikola, njemu će isto biti kao Filipu. Filip je izjavio da mu je mjesec dana prošlo ovako jer je ono nov mu je prvi put je na brod pa ne zna ni šta je, ni kako je, pa ćemo ići vrijeme brzo, ali ja ovo pričam znači ljudima, evo ovaj gospodin je u penziju, kolega, pozdravljam ga puno, znači slažem se sa njim, ali ne mogu ja da ležim, da ne radim ništa, moram nešto da radim, da prškam, tako da ne znam, dosta je pitanje diskutabilno, možemo ga raspravljati. Ja sam bio na starije brodove pa sam drao ka magare, nije mi žao, ali je bilo fino. Jer opet kažem, rad samo pobuđuje čovjeka, rad vas ne može uništiti. Kad kažem rad, to nije rad od zraka do mraka, nego normalan rad, standardno. Dalje, ovdje imamo od ovoga Power Pakrija neke glupe komentare, to neću ni komentarisat, samo ću da okrenem dalje. To je stručnjak koji se razumije u sve, a sebe ne vidi, teški mučenik, treba ga sažaljevati. Ja sam više puta to govorio za njega. Evo da vam objavim jednu vijest, to sam vidio na Pomorac.net, jako interesantna vijest, kaže manji kontejnerski brod uplovio je prošlog mjeseca u luku Camden u saveznoj državi New Jersey sa uginulim kitom na pramcu. To ću da okačem da vidite. Znači što je odmah
potaknulo reakciju nadležnih službi i pokretanje istrage u uzroku smrti životinje. I onda kaže, američka obalna straža izvijestila je kako je zaprimila dojavu uginulom kitu na pramcu kontejneraša koji se nalazi na sjevernom dijelu Gloucester City Marine terminala u blizi mosta Walt Whiteman. I onda kaže, to imate na istočnu obalu Amerike i zapadnu obalu Amerike. Kada brod uđe u njihove vode, morate da smanjite brzinu jer ona utječe dosta na te kitove. Zašto? Upravo zato što kitovi iskaču i možete ih ubiti. To je taj whale regulation i to je dodatan problem jer idete sporije, traje manovra duže i malo je više nervoza, ali se mora smanjiti, znači, brzina. I evo Okačićevo da vidite, znači, uglavnom ova vijest je bila samo udarna na pomoć neta, ali su oni pokrenuli istragu da vide da li je brod išao određenom brzinom ili nije. Ako je išao preko određene brzine, platit će penal radi ubistva ove životinje, vidite, jer je to taj neki zaštitnik tih prava. Evo da kažem jednu, ovo je jako dobra stvar, ovo ću da čuvam ovaj ovdje. Imam ovdje jedan upitnik, šta pitaju jednog engine kadeta, jedna tankerska firma, neću da govorim o kojoj tankerskoj firmi je riječ, jedna od giganata u svijet, pa da vidite, znači, koje je to predznanje. Ja sam već čitao od jednog drugoga kolega kadeta što su ga pitali preko V-Shipa, on je pošao na front line, a evo sad, znači, čitam od jedne također tankerske firme šta su mu poslali na engleski, normalno da objasni predznanje šta će ga pitati, ako bude znao pa će biti potencijalni kandidat. Buoyancy law, znači to je prva stvar, znači zakon, to je Arhimedov zakon, znači da vide. Ship's main particulars, znači šta je glavno kod brodskih partikulara. IMO broj, call sign, kolika je snaga makine, koliko ima pomoćnih motora, znači to da nabrajate. Machine hand tools, znači koje znaš alate, da nabrojiš na engleski, normalno. Two stroke, four stroke, main engine, znači razlike među dvotaktnog i četvotaktnog motora. Centrifugal and reciprocating pumps, to su, znači, centrifugalne pumpe, osnovna podjela i čemu služe, i piston pumpe, osnovna podjela i čemu služe. Dalje, valves types material, znači koji su ventili, tipovi ventila. Generating of electrical power, izvor električne energije na brodu. Air compressors, purpose, znači kompresori zraka koja im je namjena. Purifiers types, purpose, znači koji su separatori koja im je namjena i koji su tipovi. Boiler types, purpose, znači kotlovi. Fire, triangle, types of the fire, fire extinguishers, znači šta je požar, ugao onaj trougao gorenja i tipovi požarnih aparata. Air breathing apparatus and fireman outfits. Onda hypothermia, personal life saving equipment, lifeboat raft equipment, launching of the lifeboat, precaution before entering and danger which may expected while entering in enclosed space, international legislations, znači STCW, SOLAS, ISM, ISPS, MARPOL, type of the ships, difference between tankers and dry cargo ships, experience with computers, use various programs i English communications. Eto, znači to vam je neka osnova da znate, znači da znate šta vas očekuje na jedan briefing, to je neko osnovno predznanje, bez ovoga se na brod ne ide. To je moje mišljenje, znači, kao strojar. Ovo morate, znači, da znate, a na brod učite. Tu ćemo se, znači, nadovezati na jedno pitanje, jer imamo se jedno pitanje upravo sad. Evo, odmah ćemo ga iščitati. Kaže ovako. Pozdrav Mario, zamolio bi tako nije problem da mi pošalješ knjigu Velimira Zlatića. Evo, upravo ću da mu pošaljem poslije ovog serijala sad na mail i ostalim stvarima, znači, i onda kaže, zanima ga jel se baš cijela knjiga mora naučiti ili ima neka skraćena verzija sa bitnim stvarima. Malo bi prije kandidature naučio nešto bitnije, a kasnije s vremenom ostatak, ili ako imaš nekakav PDF sve na jednom mjestu, nekakve osnove za kandidaturu. Evo, sad sam upravo pročitao osnove za kandidaturu koje morate da znate. Jedna kompanija pita, ja smatram da je ovo sasvim normalno, to je predznanje. A nabrod se uči, znači radite danas separator. Ja sam radio sa ovim prošlim kadetom, imate u mom podcastu, pa pogledajte. Radili smo kompresor, onda je on sve iščitao o kompresoru, nije čitao rad, nije čitao termodinamički dio. To mu ne treba sad, čitao je samo osnove, podjela, kako se dijeli princip rada, kako se hladi, kako se podmazuje
To su te neke osnove. Čemu služi prvi stage, čemu služi drugi stage, čemu služi jedna škorla, druga škorla, sigureca jedna druga sigureca, nepovratni ventil, uljni separator. To se morate da znate. Tako se znači uči. A termodinamički dio ostavite kad budete bili prvi makine, kad budete polagali za prvoga, pa onda da malo detaljnije to znate. Kako se dobija rad i ta energija. Onda, postoji li mogućnost da se dopisuje na nekakav drugi način? Imam dosta pitanja, bilo bi mi lakše nego pisati mail. Ima, ostavit ću ti u ovome mailu moj broj na WhatsApp, pa možeš uvijek da pišeš. Mnogi kadeti mi pišu i oficiri, pa im pomognem putem WhatsAppa koliko se može pomoći. Opet kažem, teško je to ocijeniti zato što je na brod specifična sredina i na brod i ne možete znati s kim ćete ploviti. Dalje, svijet bi bio bolje mjesto kad bi svi čuli tvoju odjavu na serijalima, inače te želim mirno more u ovim trenucima i uskoro sretan povratak. Hvala puno. Nije sve tako crno, ima dobrih ljudi još, vjerujte mi, ja nisam toliko dobar i ja imam masu mana, trudim se da budem bolji, ali eto, potom, znači, imate ova pitanja koja sam prije počitao, znači to vam je neka baza predznanja, da imate predstavu gdje dolazite. A prije nego dođete morate imati, znači, jako bitno zdravlje, duhovno i fizičko. Fizičko, evo, vidjeli ste primjer, znači, Filipa, ne može on da zna da ima kamenu obregu, normalno, ne može od nas, niko da zna, ali morate voditi svoje zdravlje uredno. Znači, ješ čistu hranu da ne postičete inflamaciju u svom tijelu i vi ćete biti u prednosti odmah. Današnji ljudi žive nezdravo, razvaljuju se. Evo, jedan kolega je pisao da ima problem sa sinusima na brod, da neće da ga pošalju, kao doktor im je skup jer je već jednom bio kod doktora radi toga. Pa opet nakon 10 dana sinusi opet, znači upalila mu se glava, tekle moći. Oni su samo kazali nemamo vremena, nema da se ide kod doktora i evo on tako plovi. I onda kaže da će otkaz na ovu firmu, raspala kompanija i tako dalje. Ja mu kažem, koriguj navike. Sinuse dolaze od posljedica zaprljanosti organizma. Koriguj, brate, navike, nećeš imati sinuse. I ja sam imao s njima problem i znam šta je to. Ali kad sam koriguo navike, zadnjih 5 godina nemam s tim ništa. Ključ je korigovanja navika. Vi kad jedete čistu hranu, zdravu hranu, kad korigujete navike, vi nemate problem ni sa jednom bolešću. Ne sa sinusima, nego ni sa jednom bolešću. To je prva stvar. Druga stvar, ne kažem da vi imate da živite kao robote. Evo, ja sam pre neki dan napravio cheat day, to jest za trenutno sam na keto carnivore dijetu od 20. septembra do sad. Napravio sam 3 cheat daya za katolički Božić, za pravoslavni Božić i za 15. sad. Znači, jeo sam sladoled, cornflakes, nutellu, noodles, sve sam jeo što mi se jelo, tako mi je došlo. Ali to nije način da živim s tim. Nego sam napravio i onda poslije sebi pucam u glavu što sam to sebi uradio, ali to je samo da se slomi mentalna barijera. To vam nije potrebno, jer okrenete o tome da razmišljate, razumijete? Opsadne me demon i onda razmišljam o tome. A da ne razmišljam o tome, ne bi imao s tim problema o tome. Na primjer, kući nikad ne razmišljam. Šta će mi to? Sad kad dođem kući, pita me žena, hoćete spremiti sar, možete spremiti poljene paprike, šta će, ja to ne jedem. Pečenu kokošku mi kupi, ono iz arome ili iz peceti, uzmi doma. Znači jaja, maslac, grčki jogurt, to mi treba. I salate, i spanaća. Ostalo me ne zanima uopšte, znači. Nemam želju to da jedem. Kaže, nekad je to jo. Pa nekad jesam, nekad sam bio budala, sad nisam više. Tako barem ja smatram. Nismo svi isti. Nek svak živi kako smatra da treba da živi, ali vam govorim da zdrav život morate da vodite. Pogotovo na brod. Na brod ste sami. Kažem, Filipa je ovo zaboljelo, ja sam htio da mu dam, ja sam na to aludirao da mu se dam morfijum 25. kad ga je zaboljelo, jer momak nije mogao, boljelo ga je baš, ležao je sa strane, znači hladan znoj ga je oblio. Ja sam rekao, Vesku, moramo dati mili morfijum ako budemo bolove. A kao, ja mu neću to dati, pa neću, to ti piše prema instrukciji. Ali ja sam mislio da mu je slijepo crijevo, vidite, nisam ni ja znao, ali sad evo jedno iskustvo više na nekoga da se naučite. Jer mi ovdje na Dry Cargo, mi smo sami sebi doktori. Kad ste sami sebi doktori, to vas uči da vodite uredan život. Jer ako ne vodite uredan život, ko će vas izliječiti na sred okeana? Ko? Onda ćete poslije da krivite ovoga, sami ste krivi. Znači čovjek je sam kriv što dolazi u takva stanja. Znači, čovjek je jedino živo stvorenje koje ne poštuje zakone zdravlja. I prema knjizi Richarda Schulza, koju mali minoran broj ljudi gleda, imate ga i na YouTube-u, da odabrate moj kolega sa mnom, on bi se izliječio sinuse. Ja bi mu dao da pošmrče ljutu papriku na nos. Ja da imam sinuse, pošmrkao bi ljutu papriku
ali ono, neljuče što ima, pa bi se to probilo. To imate, ako mislite da sam lud, imate da vidite od Richarda Schulza, evo ja ga sad koristim priliku da ga izreklamiram. Richard Schulz je najveći doktor u praksi koji je liječio ljude na zdrav način. Kaže, žena mu je došla sa 15 godina, nije mogla da diše na nos. On je dao ljutu papriku, ren u prahu, ali je dao ljutu papriku habanero u prahu. Ona je preko 100.000 hitting unita, po tome se mjeri. I još nešto je dao u prahu. Ona kad je to pošmrkala pred amfiteatrom, kaže, jao, kao da me, kaže, konj opalio kopitom u glavu. On je kaže, ajde još jedan put. Ona je još jedan put počela je da vrišti, znači samo kad je to krenulo iz nosa da ide. Znači, sve je ispalo, počela žena da plače, zahvaljivala mu se. On kaže, evo, rješeni su sinusni problemi. Nemoj više da živiš tako, nego živi ispravno. Pogledajte na internet ako meni ne vjerujete. Nemojte da uđete, da kažete, Mario je kazao. Znači, ključ je da korigujete navike. Jer sinusi dolaze i kamenje u buregi radi nezdravog života, ne dolaze od zdravog života. Eto, da tako više o tome ne pričam. Znači, snimit ćemo još jedan serijal iza ovoga, da znate. To je to. A za sad, da vidimo dalje, imamo još jedno pitanje. Imam i jedno pitanje od jednog momka. To ćemo raditi sad, znači zadnji serijal. Ostavit ću ga, malo je duže. To će ostati, znači, zadnji serijal. On je pisao meni prošli put mail, pa sam rekao ću dogovoriti na ovaj serijal, ću stvari ostati za zadnji, da ne bi mnogo dužio. I da odradimo ovo jedno pitanje. Kaže ovako, ovdje, znači, evo opet oko Starlinka i Kine. Kaže, prošle godine u decembru je pokrenuta prva poznata istraga vezana za korištenja Starlinka na brodu u kineskim vodama. Istragu je provela pomorska sigurnosna administracija luke Ningbo, što upućuje na početak sustavnog nadzora. Kazne za nepoštovanje propisa nisu zanemarljive. Znači, ako vas uvate u kineske vode da imate Starlink, oko 15.000 američkih dolara ili 100.000 juana, uz mogućnost suspenzije dozvole za plovidbu u trajanju 3 mjeseca. Znači, mogu vam zabraniti da ulazite u kineske vode na 3 mjeseca. Vidite kako su ti sad Kinezi postali bezobrazni. Osim toga, predviđene su i dodatne sankcije koje u slučaju nezakonitih aktivnosti mogu dosegnuti do 500.000 juana, oko 70.000 američkih dolara. Kako bi izbjegli probleme, brodarima se preporučuje da pri ulaska u Kinu isključivo, znači u potpunosti isključe Starlink terminale i fizički ih odvoje od brodske mreže. Preporučuje se da se vrijeme i pozicije isključenja jasno evidentiraju u brodskom dnevniku kao dio standardne palubne dokumentacije. Evo, znači, još jedan problem koji stvara nama pomorcima. Sad će da nam gase Starlink, to se mora dokumentovati u e-log. Znači, što automatski uključuje, brod mora uvijek da ima komunikaciju. Znači, backup source. Znači, ljudi koji nemaju, nego imaju samo Starlink, oni će morati sad da imaju i Starlink i neki drugi backup source. Da bi bili u komunikaciji sa Office-om, jer vi kad uđete u kineske vode, pogotovo je smrt za kontejnere. Ili da maknu Starlink, stave neko smeće od interneta, što je jako loše. Mi ovdje imamo uvijek backup, tako da nama nije nekakav problem. Samo ćemo morati dodatne probleme da radimo, znači neće biti YouTube-a, neće biti ovoga katastrofa, znači ovo je luda kuća. Eto, i odradit ćemo jedno pitanje od prošlog puta, pa ćemo ova ostala pitanja da radimo na sljedeći brod kad budem pošao. Kaže, zašto da se ne ide kod kapetana ako imate problem? Ja sam uvijek odio, iako sam strojar, a onda se kapo povije kad ga master povitla. Kapetan mora sve znati. Znate kako, ja se s tim ne slažem. Kad imate neki problem u makinu, obično to treba da upravitelj iznese i prvi makine. Ne treba da se iznosi prlja veš na palubu. Tako je uvijek bilo, da ja znam, ja sam tako učen i tako će i biti. Ne valja da se uključuje svi, jer ako možete da riješite unutar, riješite ga unutar. Druga stvar, ja nikad nisam rješavao probleme ovako preko kapetana i to, ja sam rješavao to verbalno i na neki svoj način, tako da ja nikad nisam ni bio u problemu nekom velikom. A problem je, na primjer, kad meni dođe mazač pa se meni žali, onda je malo tu kompleksno, tu onda morate da pristupite prema ovim knjigama. Idemo, znači, na head, ja pokušam to da riješim, ako ne možem da moram da obavijestim kapa, a ako kapa ne može da moram kapetana, pa ako kapetan ne može da je DPA, pa DPA zastavi, tako dalje, znači imaju posebni, znači, protokol i to dobijete onaj complaint form, a da oni se niko ne žali oficijalno complaint form, nego ovako verbalno, tako da se to sve završi na nekom
nivou. Ja smatram da je ovo nepravilno što ovaj kaže da kapetan povitla kapa, povitla nekog jada koji nije kapo, koji nema svoj autoritet. Nekog kapa dobrog neće povitlati. Ja gledam sebe čuta kad bi bio kapo, da mi tako kapetan nešto kaže, ja bi ga očero bukvalno. Pa neka pišu u filmu slobodno da sam ga očero. Eto, to bi znači uradio. Prvo bi pokušao s njim da pričam fino, da je to nepravilno. Jer, na primjer, daću vam odmah jedan primjer. Ja sam, evo jedan primjer odmah, znači kad sam bio na kontejnera, jedan drugi palube je zvao, bilo jedno 4-5 ljudi iz Crne Gore i par ljudi Hrvata. Uglavnom je bilo nas 10-11. To je bilo najgore meni tada. A evo zašto. Drugi palube iz istog mjesta iz Crne Gore je zvao dolje u makinu, javio se engine kadet. Prvo, kadet je napravio grešku što se... Nije napravio grešku što se javio, nego je napravio grešku što je tako pričao. Znači, miješao je poslovno sa privatnim. To je ono što ja kažem problem kod naših ljudi. Javio mu se i kaže drugome palube, ajde brzo kao kaže šta ti treba, imamo posla. I ovaj mu je rekao, kako to sa mnom pričaš? Ovaj njemu je rekao, ajde nemoj me kaže zajebavat, nego mi kaže inače denća. I ovaj je poklopio vezu, njemu je to s mosta, onda ovaj gore počeo da ludi na most. Ja sam došao nakon tog incidenta, možda 20 dana, a meni je to pričao ovaj drugi palube. Kao ja sam počeo da se kaže tresem, da meni kadet tako kaže, nešto. Onda su oni zvali gore kadeta, drugi palube i kapetan, mimo znanja upravitelja koji je bio naš iz Crne Gore također. I onda su gore svašta kadetu kazali na most, da treba se ponašati drugačije. Onda se kapo popeo, poslije par sati, nije ni kapo, to znao, pa je gore svašta kazao kapetanu. Kako možeš ti da zoveš kadeta pored prvog makine i pored mene, treba si da prvo obavijestiš prvog makine, pa mene. Zato što je takav protokol, to je naš čovjek. Razumijete? I onda u kraju krajeva, znači, ishod je bio da niko s nikim više nije ni pričao. Vidite, znači, od jednog glupog nemilog incidenta, to je ono što se kaže, miješate poslovno sa profesionalnim. Evo, na primjer, Vesko mi je rekao da je bio prije ove firme na jednu firmu, isto pod V-šipom, gdje je bio full management i onda mu je kadet Hrvatske, on mu kaže, ajde pođi tamo počisti, on mu kaže, a ne, kao drugi dan ću. Već mu odbija. A u stvari pili su zajedno i družili se mimo radnog vremena i onda njemu kaže u redu, ne boli uvo, ali ti to moraš da odradiš. I tu se već dešavaju inače te stvari. Pa x primjera tako mogu da vam pričam, sad dođe do jedno par sati da se oko toga ne svađujete. Zato ne valja ploviti s našim ljudima. Zato ovaj Nikola ima sreće što će ploviti sa strancima. To je moje mišljenje. Ja ću prije da izaberem da plovim sve sa strancima nego s našim ljudima. Samo što vam je teže da naučite posao. U kom smislu? Nema ko da vam objasne na naš jezik, ali opet sve je to specifično i od situacije možda ćete bolje biti sa strancima nego s našima jer brod je takav. To je ta težina broda. Ne znate s kim ćete biti. Ne znate, na primjer, ja sam ovdje sa Filipincima, meni je ovdje na primjer ok, kapo je ok, hoće da objasni sve i uljudni su ljudi, a imate i džukele, tako da ne možete znati. U tome je kvaka. Eto, toliko u ovom serijalu. Nadam se da ste uživali. Ako imate bilo kakve pitanja, vi pitajte. Sve što budem znao, ja ću odgovoriti. Kao i uvijek za kraj, sve knjige, video materijale koje ima na našem stranom jeziku mogu da pošaljem putem maila ili od nekih aplikacija. Znači, čuvajte svoje zdravlje, to vam je bitno, duhovno i fizičko, jer znate kako se kaže, Bog vam je dao zdravlje. Ovo je jako bitno sad, na primjer, da zapamtite, možete ovaj video da isječete, da možda ću ga isjeći napraviti kao short. Kako je sa biblijskog aspekta? Bog vam je dao zdravlje i vi morate da ga čuvate. Vi se dobro ženite, znači Bog vam da dobro ženu, vi morate da je čuvate. Ako je ne čuvate, izgubit ćete. Isto mi znači sa zdravljem, znači vaši roditelji su vas, vi ste došli na svijet zdravi od roditelja, niste došli sa bolešću. Znači to je ono što sam bio pričao, vaše tijelo je vaša vizit karta, kako vi živite. Znači, Bog vam je dao zdravlje. U Bibliji piše da smo mi hram Duha Svetoga. Znači, sad evo idemo na tu soluciju, nemamo u Crnom Goru nijednu crkvu, oduzeli su nam sve. Ne treba mi crkva. Kako kaže Bog, znači gdje je vas dvoje, ja sam treći tu s vama, tako kaže Isus u Bibliji. Znači, ako se mi udružimo i živimo fino i pomolimo se, tu je i Bog s nama. Znači, mi smo hram Duha Svetoga, znači mi sami, ako živimo po Božjem zakonu. Ko uništi taj hram, njega će Bog da uništi.
Također piše u Bibliji. A apostol Pavle kaže da je teško panut u ruke Bogu živome. Pa izvoli. Znači ti pušiš, uništavaš se, razvaljuješ se, živiš nemoralno, ne koriguješ navike, uništavaš se, znači da te boli. Ti si bukvalno samubica. Onda se poslije nemoj čuditi što te salijetaju razne bolesti, jer bol i patnja su najbolji mehanizmi koje Bog uspostavio da se čovjek dozove pameti. Bog da hoće on bi nas uništio u sekundi, ali neće, nego preko boli i patnje da se opametimo. Mnogi se ne opamećuju, mali minoran broj se opameti. Eto vam znači jasna definicija. Tako da čuvajte svoje zdravlje, duhovno i fizičko, da ne biste sami sebi napravili medveđu slugu koja će vas koštati jako skupo. Znači, kao uvijek za kraj, odmaknite se od padaličara i polupanaca koji druge vide, sebe ne vide, takvi ljudi nisu potrebni, bježite od njih. Znači, što više bježite, bolje vam je. Neka vam kažu da ste ludi, ali vi imate svoj neki sistem, imajte svoj mali kineski zid i dobro procjenite znači ljude. Poštovani gledalci, ne gledamo se na sljedeći serijal za 7 dana, nego za 3-4 dana ću da snimim serijal, a okačit ću ga znači 22. Kad budemo ušli unutra, neću moći snimiti port activity, to sad sve, jer previše mi imam i handover i sve živo, tako da 21. ću da snimim, znači 21. usisam kabinu, čistim, će Alex da dođe kod mene, uđe u kabinu će da bude, spavat je tamo u vraću sobu, ja ću da spavam na šufadin, jer gost, ja cijenim gosta, iako je on mene uđe ugostio, on je spavao tamo, nikakav je onaj problem. Uglavnom, to je to. Isti me čovjek mijenja, tako da neće trajati handover mnogo, imat ćemo te port aktivnosti, tehnički supratenje neće biti na brod i ostalo sve živo znate. Pa ćemo da snimamo iskrcaje, ako Bog da, London, Heathrow, pa ja se nadam Istanbul, Podgorica. Eto, pa se gledam sa Lolom i sa djecom, još ako Bog da sljedeću subotu svi troje me čekaju na jednom. Eto, gledamo se opet u sljedećem serijalu. Prijatno!